Hello, just said kwa Liso Times kwa bi kwa bi befalango. Ngau nyinga mi leshe yu Liso Times kwa bi dush chama gfalango. Gulinyo dush de yu nalundu ile. Dush yivu di magona ni mujin alu pyu kwa bi min tse chicha te kwa bule kote ama du chama gfalango. Nyitun tsinyi ku sahama ti tsiko ni nene li jite. Mujin alu pyu kwa bi min tse ti te gama kwa chicha te kwa mehi de KIA bi PDF li bucheko bi du zulalo. Guruni gukwa bule kola ma pedo la chose beja sote yuli bemanye mimina gukwa bule kola se nene chu jalate me juhi pulu nyuseni se bulawa bi gutimi kwa tiama la chose baja sote yuli belo. Gukwa chicha te guti mama kona ni kwe jizole chikwa ma yizo ipu a jizini chicha tiama tiga ngalo. Nitun ziti ku sahama satsiti nikwa nga mi gukwa dihwa me sile kukama ngalo. Doshi nyuma di makona ni khkwenye NUG de jale kunatalo bi bema do chama gfalango. Khkwenye myama kwe kwa gule jiji yini shenye NUG de jale kunatalo bi NUG kweji so bukwe temo sama zema aune the world kwa shatu talo. Khkwe tengano benishamanye populele tulungo. Myama kwe kwa democracy jolama pudu khkwe te ashikulu lado majo. Tema kwa bi khpabe jigu jodo se pyo la dongo ngono be democracy ngalo be manye kwe kwa maso majo glyama ngalo gule yini so be yipu matiti halebo yijenama ngono yijabalango. Our message to China has been clear. Democracy in Myanmar is not a threat to China. It's a benefit to China. Democracy will means we are stable and able to offer sustainable investment. B. NUG kwejizo bukwetemo sma zema aunde pogutalo. Poguka J. Englengo kwa be unishisonye www.theworld.org kwa khwaminisne inwadalo. Ntun tsiti ko ni hati ni kwa be vutos Myanmar mele pashe jiwa. Hunjiani pashe bo poto tiama sile kodo juama kwabi bukwe kwa gule yizo amya gule yima jini myama kwe kwabi dola jitiama ngalo. Doshi sama di makona ni susana lalasu Free Burma Ranger League gama peso shikomidu lesho wayo bi bama do chama gflango. NUG kwe jizo za muza bi tule bi za nivute mu sma dama susana lalasu nye Free Burma Ranger League flama peso shikomidu lesho Mayo. Shama henyukwa pashe biti wa tiasen pashe biu pepe bi mi yama pedo tule gflama ngo bi likumudo tu zoma bi sliama biu set tiama Free Burma Ranger zoli betalo. Akh pudama bi akh yija balama akh set balama akh yija balama sma yina ni nyetu nyetsuku seyope kwa yangume kyi tsushi temo shi sma nyegu kwa shi tsu tifo wa sen suru taso tiunga wa. Khete yinye ke yinza muza zokwa hu muso yikama tiunga lo. Timmermatse yisete sengwa zanyuma don polo Russia li Ukraine de yivotite Burma do chama gflango. Yisete sengwa zanyuma don polo hypersonic tisenye Russia li Ukraine kwa nyitun tsinye ku sahama tsihinyeta yivuti hwa bego bi Russia meli sjamuja fulalo. Ukraine bedu dichu Ivanon Frankist mu Deliantin kakwa jwama mine ku wa jwama Ukraine me riza tuhide hypersonic tis buflalo. Me si riza tuma jwama temo nyeto tsihi kute yivu sjamuja kwa Putin li
te do ma drama me gudza bi belo to me nyama me don polute kata do me gudza mine kwa aliti kwe kwa ngami machitani masebi me gudza sini joso li swatalo